Pak masih besok tadi Bapak. Nó khỏe bác ra cái bác à? Pak, jangan coba masih umin. Yo, bác cái kia này nó khỏe. Enggak này mày. Yo boy men. Cái đó là phải mù này. Bác bác đây mà. Yo. Mẹ blue. Makanya kakak udah bahasa Dayak aja semua. Ah itu aja. Dalam jam jamu gue. Apa sih?